Saungut ki runar kila syakem halor ke Syndon keti bantu narot Trok khat ar syaka na mauring keneng bypass. Kini kiba syakem kidei ki belatip gerteng kum udai bor mi mukhim soposnem u Robert Shadab arpusan snem bab yang bor Mynleh lai pupra snem bar u shop starwell jana lai pusan snem karta. Haba pentip halor kani u Superintendent of Police ke East Khasi Hills uba Silver Star Nongtuh ulaong bahaka khandai tarik menta ubnai la yok pedang ya ke Ejahar na udai bor mi mukhim bar u Robert Shadab bahaka pra tarik kat bahaka Trok jongki ke badan yu registration number NL not iway ke Hendrew not Sunway kabakit narot kadang yeng hamauring keneng bypass saungut kibrio kibom ithu kibara na kitari kilarung haka Trok haka por pra san pho menmiet bat kilapatan jubor ki bat thap haka kali alto 800 claim number baro arngut kata udai bor mi mukhim bat u Robert Shadab lembat kinongnya jongki artali ki Trok kila syabat baro shimit bat la pelat pat yaki haka step khandai tarik hapen usla hadin baki pulit kila penlong ya kecing tokit kila syam penban badai udai bor mi mukhim bat u Robert Shadab hi kiba shule Mynleh kini ki arngut kila plan lupa ban seitu iki narot na kite ki Trok hapum mura bat hadin kata ki thepat ki narot haka wei ka Trok ML not santi lai pra san pra ya kini kinarot la yok kurup biang na kajaka baki kitu na lat kerhong bat jongsha bat kajingkya kalakot syaka khat pra point santon bat kador kalakot syaka khandai point san na shipholang ya ka Trok NL not iway ke Hendrew not san iway khat ar syaka kabakila rakbor la yok biang na shnong mukhla West Center Hills bat ya ka Trok ML not santi lai pra san pra kabapenan kam ban kitu ikite kinarot kibalatu layok kurup na hanyomer banyun apa shilong halor kani ki pulit kila register mukot duma hamauring keneng police station